Uba met ba lingdo MLA kamairang bar ulampang ke yingdor ba thawain ke jala megalaya haka arpoi terik no pra arjar puar ulapli pai ba ya ka cakari bat penmi kun sniang lan ni ke multiplier pig farm ha mausawak jongka Eastern West Castles district hakani ke jihalang pli ya ka cakari bat penmi kun sniang ba met ba ula samru ya ki kun sniang saki arspa san pongun ki badai banyo mentoi leng ba ka rural backyard piggery scheme jongka National Livestock Mission ka jingdon jong ka cakari bat penmi kun sniang kan long ka jingmentoi ki nongri jingri bat kan long kalat ban kentiu ya ka yo ka kot leng ba ka kamri jingri nalor ka kamrem long ba met ba ubal ai khuble ya ka jing ai jing lang jong baro ki baidon menta ban pen ulong ya kan ni ka cakari bat penmi kun sniang bal habang iwan menta kasi akan ka jaka halo no lum bagan itnat bah pe sodong sokun jong ka jaka kadan ka jing mot ke bakia bha mdei bang suwan mendasi ya ka ban pendap rukom ban ple ya ka ka fam mdei kadon ka jing mot ba ka jing temu da ka jing don ba ka jing so ya ka jing kit kle ka mangi kum kino yalam bat kilila kane ka pigir fam kala ban long kum ni namal mdei tang MLA Kublai Sibon, Director, Dr. Lalu. Pidan ang ni, bat pidan ke bentah. Ketika man ketika diang jong fi ka don bentah, hakan ni ka pikir faham. Ke department jong fi, ke directorate jong fi, ki officer ki badan apok jong fi. Kadno kilala istom mental asnem tam laisnem tam duna lama kala ban petulun yaki baro bangin penlong penman bat ban pendep yaka kumni makalong dona po kublai siboni ba paryong ngaban sim kertenyui bat ngaban ong kublai sibon ya ka jing trai jong pi ka ba pila don ka benta ka ba kra natu barang sedang banwan na ka benta ban ya ka inspection na ka benta ka di ka jaka la ka biang na em bat nado ko por suaya ka ba ngidon ka jing perkhat ba ka jing akra na po office ban nga siya jango kublai ya kita jaka lalapi kita jaka pi maiman sumha sim sudora pi nginamla man yelum mentak sikum ni lawat jaka itu ki por keleng mano ki bala ya kaban ai sumha ya ka jaka san eka nagabanta ka multiplier piggery farm kalong ka ba kiton ki bakloy ndoy karyat karam ngalay krendo balik payem lalait na gabanta ban inspection ndoy ka jinglong jingman jaka jaka kamsya ya ka bagin set up ya ka farm hakitaki jaka kalong ka ba ru kamtam apo mairang proper banong kacakarum yo syo dekalaram bat sakaway paderu kamlong kababaha banang bo farm hagi jaka kibajan yagiying kisem hagabadon kidong snow kan mandra sibun kigi ibalong kijipang jing sitom yagi paiba bat kum tatar Bang so manong mga po. Kajing penlong ya kani kapigri farm mentang sing kuni bang iyo ban pli kadai. Kajing ya lang na baro kiliang. Na baro kiliang. Baro hindi niyo kabanta kaburong na kabanta kani. Hamtam kitu di bang lajir kate. Pidi hok, bat pidon hok ba pinyo. Kamla mga marway kung mamali mga sukil mga kaburong em. Tamay mali. Boleh sibon pilih penpal kata. Kadang sodal mano pilih penpal. Mari
boro nga ju aware ya ka jingye tre rangkat kanikin kita laraw saudara penuit laraw saudara wo laraw saudara pentut wala lagi try je kaki mo ban aro nginum la ban pelong ni famung ni laraw saudara umon ndem dan maay je ka kamnon jumot nakata daw boro-boro nga juong don't come out kikti bantam ban penmi ya ketin sawa tangoy kikti kanumlong lano kidum ni asmo ju sawa don't come both hands ban klap baro alt kikti ban ta kani ken kita ka bang don't come ya ka jingit lang na baro kiliang larang idon ya kata ka sim laban perulong ni kinu gikam lo begitu di situ. Berhadu mentang asuban perpau bahapa main konsumsi. Ki development ki paper ki wan namar. Umdon kinawad kejat. Umdon kinong penuit. Umdon kinong bentut. Kat kumbang ayal ti benta.